osobno je to bila super ideja. Praktično. Imala sam slične ideje i na nekim prijašnjim poslovima na kojima sam radila. Sad opet smo ovdje u Green Goldu, to je poslovni centar, klijenti, su ipak nekakvi ustupci mojih kolega, šefova. Tako da mi je trebalo dobrih pola godine da se usudim spomenuti uopće. A ne se vrati na to početno na osjećaj, kužiš? Ja isto, meni to već... Gotova priča. Ne, ali kad je kužiš Sanja rekla ono... Da dolazi, ja sam... Jesi bila u šoku? Užas. Mislim, nije užas, meni ti je to onak kao... Kak? Kužiš? Izgledalo ti je nemoguće. Da. Pa ja ne znam, ja sam stvarno mislio da je to nemoguće. Još ajde svugdje, negdje drugdje, ali u uredu... Samo džuskim. Toja ima skoro 10 godina, maltezerica je i već je radila na 2 posla sa mnom. Tako da sam vjerovala da tu neće biti nekakvih problema s naše strane. Srećom nije bilo ni sa strane šefova jer su oni moj prijedlog prihvatili. Toja je prvi psić IMC-a i uglavnom sve prolazi kako treba. Povremeno kada je netko nepoznat iznenadi u uredu, zna mrvicu zalajati, ali s obzirom na njenu veličinu, joj kolege, klijenti, tko god zapravo uđe i progledaju kroz prste. A generalno imam nekako dojam da kada nam god netko dođe u ured, s kim imamo sastanak, kad ugleda malog bijelog psića, malo ga pomazi, da je sastanak odmah i opušteniji. Drago mi je da se Toja pridružila našem malom timu. Moram priznati da mi je u početku bilo malo neobično. Znala sam čak i zaboraviti da je među nama, pa dok radim nešto na kompjuteru osjetim da mi nešto mi golji pod nogama i prestrašim se. A sada smo se svi na nju super priviknuli. Ako koji dan ne dođe, onda prvo pitanje koje postavimo Sanji je gdje je Toja. Kada je Sanja prvi put rekla da će Toja doći u naš ured, bila sam pomalo skeptična oko toga. Inače, nisam ljubitelj životinja, pa tako ni psa i razmišljala sam kako će izgledati jedan dan proveden s Tojom. Iznenađujuće je kolikom se brzinom ova, kako ja od milja nazivam beštija, zavukla pod moju kožu. U trenucima stresa, kada pogledate to malo bijelo klupko, zaboravite na sve probleme koje imate, zbog toga Toju često zovemo i uredskim terapeutskim psom.